Kami panggilkan peserta nomor 117. Peserta nomor 117 akan membacakan surah Al-Baqarah, ayat 267, ayat 267, halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Tu'til hikmata wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Beri sejenak.